Ako je suditi po bogatstvu i lepotama prirode, Pirotski kraj se može svrstati među najlepše u Srbiji. Smešten u Pirotskoj kotlini, grad je opasan dragocenim i neprocenjivim biserima prirode koji kriju mnoga blaga. Stara planina, udaljena 50 km od grada, pored Šare, Prokletija i Kopaonika, predstavlja dragocen kapacitet za razvoj turizma u Srbiji. To je najveća i najlepša planina u istočnom delu naše zemlje i predstavlja prirodnu granicu između Srbije i Bugarske. Prepoznavši njen značaj, Staru planinu država je proglasila parkom prirode. Visoki vrhovi poput Crnog vrha i Babinog zuba i tokom leta prekriveni snegom koji se iz podnožja jasno vidi, ponosno prkose i ostavljaju posetioce bez daha. Prekrivajući zemljište, guste šume i mnogobrojne vrste biljaka predstavljaju retkost u ovom delu Evrope. Neke od njih su prepoznatljive po svom kvalitetu, lepoti i začinskim svojstvima za pripremanje lokalnih gurmanskih specijaliteta po kojima je Pirot nadaleko poznat. Najpoznatija je lincura, zakonom zaštićena vrsta i koristi se za pripremanje visoko kvalitetne domaće rakije. Stara planina ispresecana je velikim brojem potoka i reka: Ginska, Visočica, Dojkinačka reka, Gradašnička reka, Trgovički timok, Crna reka, Žukovska i Koritska reka. Na Visočici se nalazi nekoliko predela koji se lako mogu nazvati pravim mestom za odmor. Najvažnije među njima je vrelo, koje nudi sve za pravo uživanje u prirodnim lepotama. Put vrela predah možete napraviti u hotelu Planinarski dom, koji posluje po najvećim turističkim standardima. Posebnu blagodet za turiste, pre svih za kampere i ribare, predstavlja Zavojsko jezero. Dugačko je oko 17 km i poribljeno raznim vrstama ribe. Divna priroda u okruženju, svežina vazduha, veliko jezero sa planinskom čistom vodom, kupanje u toku leta, nedaleko od grada, pravo je mesto već godinama za odmor i rekreaciju, ali za sada to koriste samo Piroćanci i Nišlije. Krećući se južnije od Stare planine na 35 km od Pirota nalazi se Zvonačka banja, još jedan od turističkih bisera našeg kraja. Njene vodne resurse koristili su još Rimljani, a novi procvat doživela je pre nešto više od 100 godina kada je ponovo otkrivena. Odlikuje je bogatstvo lekovitih voda. Ruža vetrova u dolini Blatašnice, koja protiče tik kroz banju ispod Asenovog kalea, upotpunjuje neprocenjivo vrednu sliku ovog mesta. O značaju ovog kraja govori podatak da je šire područje kanjona reke Jerme, koje se prostire na 23.000 hektara, država stavila pod zaštitu, jer obiluje bogatstvom biljnih i životinskih vrsta, endemičnih vrsta i prašumskim elementima. Ornitologija beleži da na ovom području živi 100 vrsta ptica, uglavnom gnezdarica i veliki broj retkih grabljivica: suri orao, sivi soko, riđi mišar, vetruška, žutokljuna galica. Sa aspekta biljnog sveta zabeleženo je prisustvo retkih vrsta poput venerine vlasi, retke vrste paprati, čije se jedino prirodno stanište nalazi u Zvonačkoj banji. Vlaška planina i greben kriju još mnoga blaga poput vetrene dupke, pećine koja se nalazi u ataru sela Vlasi. Naučnici beleže da se na ovom području priroda obnavlja poslednjih godina i da se ponovo javljaju biljke i životinje koje su nestale pre nekih 100 godina. U kombinaciji sa predivnim prirodnim ambijentom Pirotskog kraja, spomenici kulture mogu da ostave posetioce bez daha, vraćajući ih tako tunelima prošlosti u neka davna vremena. Pirotski kraj s pravom nosi epitet Mali Jerusalim, jer obiluje crkvama i manastirima. Centralna građevina je Momčilov grad u samom centru Pirota iz 13. veka. Među najpoznatijima su manastir Sveti Jovan Bogoslov kod Poganova iz 14. veka i manastir Svete Bogorodice kod Sukova iz 18. veka. U svim ovim hramovima mogu se videti jedinstveni primjerci fresaka: Ćelavi Isus u crkvi Svetog Petra i Pavla u Ursovcima, Bogorodica sa krilima i Sveti Hristifor u manastiru Svete Bogorodice u Sukovu.